And the last day. Gana sandi joining Asia Mugaliki. What for this night, baby? What for this?
c'est de naipes. Déjà naipes. Ouais, non. Logi, poti sa ya fu esa ka opo ta be fu wanyo. Ise jali yangi mkao. Non, maman qui chien. On va investir en man. Ok, non? Kishem. C'est bon là. Yo, ok. 3 et 4. À moins de ça. Voilà. Ok, alikiwanga alikumavu welutu meja kifa usabi mofa we natile udena de ifu neigi de ifu di mufu bakali tuduzanga tuentia tua ujaya programa fu lantiweti anga asisa kifa usabi kaba asisa Geraldine Fouia faigo sisa safi midemo isefi o meke moyanga wani fugado an tide kifa usabi tide towaneji ala tu wikifu alatina fe ifide alatina fe ifide tina fode ito no alatina fe ifide na go kengia sani ntakina alatina fe ifide ok alatina fe ifide na usabe kama we michanga safude ke alobi safude kai sisa Geraldine tide futa kia bota alanti weiti mi opta kia la sama we meke mo we yebu we shibu if we yebu we piki fo yebu na we piki utu na we meke mo jifu chai we mo fa we fu asani mu de enkefa mu de giwi. Ok, datara aqui, me ficar safa giodi bakati na wecha programa godo mo ke famu go. We audi ubali enka ba dati wanta ki tide ude aso baka enke fa ba la flexi taki futaki aba a programa a weiti matide wa utaki aba a weiti spesirutu a idei kwa mi fombeta igui aba wan kanto de aso la ya so justement tei sabia weiti fi kaba da ape shide isa gona ape te iye taki o so ansani mi abirek ni tapu kande abi fano uduno fu gomo fa we ainya afashi fu kondo na afade kai na a rek fiu da ape akanto de defu ye pia den sande fu chai gomo fa we futeke informasi dus da mitaki u bigin a programa mi shitaki o mensama e bel e a kishi futeke kontakangami e meke moiti se fi winshi flexi no gya no bude sukuta sama de boy fenja no bu fumi da mi a de one problem gimi bikaude a fu se fi de ma mi wani so wi tu taki peshi de disa chaiwi gomo fa we tu aini den pishifu afukati den tata sani diu sabi fana udu fu sabi aba aweiti Ano vou me fuçar you ID fu a tema fallait ça m'a belli fallait ça m'a contacter wani pour ça m'a tapu info non pas du tout justement anafu pour ça m'a tapu male chenke fambe takikaba mi anafu kati de efi ido ijai ni wasiti wasipe kande uchai wan programa kon ala dio ya so da ye taki asande fimu barek adul na pe imu pasawa fukati da ye go rex trace na kanto pe metaki ya so da na pe de giu ala hi lis fu ala de afukati di dena a Barreau de Guyane dati wan taki da na pe ye luku oso utu afukati yoteke en fonction fu a situation fiu da mishi dishi doleti na pe etaigi taki unku aleisi aso dishi aso ansanya idu dishi aso aidu bikala ja fukati na se fi woko de poti akora ki ape you aleti ke yi echa information ko gile sama madato ki fudesa ma wangu mo fo nga information gile na pede mugo dati wantaki anami Geraldine ocha yugo fugo chai gwat kibinal
ofu fu kote ke inana foli chai go tamaye samataki o na Geraldine ne chaya samaya go ne pepa samaya fugo dus temi gia informasi kaba baka tensayo duange nga saya duange bika ape shide isagwa pe formang den inakia ma pension alimentaire nya mana ipayu akanto de kan godonga ataki de ne ishi dus ne meke mitaki e malu gibo pal da informasi kaba go do wan piscina ape a defano du fuden sama sabita ki wan kanto de di alantipoti fu chai a leti anga de rek fi komoko sube fiu eye na dati na abodulen fu akanto na ape ma bueno okay don't know they you sadaki uswa kato ma tayu pia kato de en faisa meke mo chifu go michen sai de so kato gu moto li fa kato ko fusta kato sana kanto okay dus sana abodulen fu akanto ya existe na ahi fanshi fanafu 1998 dus 19 acte 90 dus akanto ya so di alanti fu a ministry fu justice konga ide fu opo aso tu kantoya mo fu den kantoya so adina akonde fu ya nyoni ma ini den birti de kai quartier prioritaire politique de la ville aini dembe potiden dati wantaki aini a normal fashi dana sabonye bakalise sable blanc a den peshi de enkele wanfu den peshi aso aini fanshi nada de poti den bika de kai den quartier prioritaire politique de la ville dati wanta ki den birti den abirti di abitanga fanodu fu alanti wo kwa den tapu fu behandel den sama de di beina sanidi amama photo se fi fende a central fa konde se fi den sama de e de fa we fu den sanje jaini dati wanta ki ale chenke den poti wan annex mairie gonanda o fu la poste poti wan kanto gonanda na se fi fasha system fa sanya so de taki a weiti a ministry fu a justice kwanga ide itaki wo chai aleti anga weiti konko sube fu den sama bika fu leishi abi samadi e abi a weiti fanodu o fu di e abi fanodu fu sabi sanerek ma apeshi de fawe a weiti de fawe dus ne alanti kwanga ide na 98 taki wo chai ako sube fashi fa weiti kwa den sama meke de moment fu den CFD go revendiquer mais ça femme muta qui revendiquer den kango akishifu des règles go soy den CFI go soy den CFI go leli sabi den sani bika na abodulende na ape bika abaka ataki akanto de nafu wansande kai accès au droit accès wantaki ye dona a rek fiu ye accéder dati wanta ki ale chenke idea mada ye jombo gwainya a fade kaya ini rekini bikai fi asabi taki yabi arek fu te kapenia ya o mango te ken na te igona ape itaki son un problème yabi dana ape asama di jape ofu den sama je konde bika en fait akanto de detaki wansama de sur place na ape di e ont fangi ou fu taigi ou gi informasi de sa na ape mana ape ego da yemeke asprak e funa fukati wanshi e funa recteur sefi wanshi e funa wanfu de association de gona ape wanshi e fi yabi problema nga justice datu wanta ki kande ide ondo kutubaka na ite datu wanta ki kande den puya dungo sukon ma alancha kabanga ibumbwete dabi wampeshi a service de kai SPIP donc na service pénitentiaire d'insertion et de probation sandati wantaki te dempu ya dumbosu apeshia e follow qui était fu de mushifa ye cha ise fi gomo fawe fi amuda igwa dungo swanda baka de luku fu meke moiti fi mu kwanya societe baka kon cha ise fi na yo sto fasidi mu cha ise fi okay nakora ki akatore na ala de sande abi apishifu a justice datu wantakin ki apishifu aspipia sope lanti ku tubaka ijajondo wanso tufashete idena adungo su pichete ma abi apishifu a civil bika apishipen kai yada na penal datu wantaki chaigo aba staffu pishi
da be a pichi ja nya kanto de da be a tuwe de pichi dina a pichi dim denki emo interesser den sa majali ki ya so na a pichi fu a civil pe e fi ya bi wan no tu pe kango ke pinana pe so identa kia so wansani e pasanga yu kande yanga i burman abi problem yanga i bu fro abi problem amana ipaya location ja mu payu den pichide da ye chai dengona pe da association de na pe jo tekei a situation fi na fu kone tapu abi afukati je konde so leishi kande de pocha a planning taki dia fukati o konso wanting ofu soan association ou de asoanting na la densani de sur place directement abi son fu densani na konde kon a permanence de emeke okay dus da de bolo chachen taki ai konso wande so wande makoda ki faita ki na apesh na ape te go na ape faye do na apesh na ape da tora ki ota ki faye do ne est-ce que na rendez-vous était que il faut na belle et belle il faut na directement go na go directement na apesh faye do en fait na rendez-vous était que apesh e opo fanafu haiti u changa to alufu yu en fu tuyu changa feifiu ayopo dati wantaki monde changa feda na haiti u to alufu yu tuyu feifiu. Bueno, akanto eyopo ITU changa to alufuyu dati de na monde changa feda tuyu changa feifiu monde changa feda da yopo satatu ITU changa wanyu akanto ya so dena abase fu al laboratoire screens na abase fu al laboratoire na supu ife jali aba dati wanta ki pe supu ife itana peye gome ke pampila na usufu supu ife me sabe fu ala samasata ki na supu ife itana kanto de na pichi fu la fête Saint Laurent Gwanda te ide na laboratoire te ilukus kens go na ba shanda wan kanto de na ape foshi na ape dembe luku fu densanien ke jugement déclaratif kenginen se kanen londai lontu te ibi abu un problème anga ipampila sani dembe luku fu densan de na ape tu ishi dus non ya so akanto de na umeso tu sanya i propose yu lechen ke fam betaki I kan fende na ape afukati di ekon di kangote ke informasi ne ala densan ni meta igia na krates na pai ego pai okay koda kina est-ce que na ala sama go wishi na pampila isa go te kia fade ke ambika vraiment na pampila sa go te kia kana wasama ke fade ya likiwa ma ko te sala da ke go te ke informasi quand il y a Italia connaît manabi pampila de sanape est-ce que ça vous quelle information ouais à Condé fouya sonende kai le pays des droits de l'homme yeah that one taki ala samadi ko ya de welcome so anya pishipe ya kishimide asamade abirek fugona apesaide ase fifa shifa aweti fuya so itaki enke ikoya enke sana man ikoyanga pampila ya koyanga pampila ikoyanke balajili ikoyanke IT den rofi afeseya so den duansanyanga yu ikangona la gendarmerie winchina pampila fuego saka wan plainte entego saka plainte justement aini a MJD a weiti o supermeta kiaso da bi association de konde spécial fu taki fu yepi den samadi justement des victimes dati wan taki den samadi no to miti jano to miti e funa no to taki de agresse you wansama na kianga wagi wan wichi so to sani do you ne na ainfa lanti igwashi ko to igo saka wan plainte ya wan victime di bakaten de association di ekona ape di ego aba a situation fu den sama di ogi miti dans le sens samado gangayu da des association de letina ape fu ontfangi fu yepiu de sama aso de leli weti fade kana ko daki est-ce que ça listé oui mais que a des figures de détail taille on a sade yepi exactement fu de sama staki so asani de yepi wenembe taigi kabataki na pe ikango fende wa fukati diange samiti wishi oso tu situasi ni de kande ito yuambo koto
wasama iwo kogi wambashi abashi da yengiu desana pe cha fukati kon fuko meke a permanence dina pai e pai isago ne gwakishenta ki famu waka Samudu, NFI, Igo de tout, à canto de CFI, par exemple, de convoquer à tribunal. Den kaya tribunal taki du so augi enke faudea so abi samajabi pampila problem de kai den taki de mugwa akutu fasana ape isagona ape gwa kishifua fukati tu ishi ente igona ape fugwa kishifa fukati neina moni fupaya fukati jabi wan pampila de gina ape fu fende wa fukati fusoso fusoso en fonction fu iye kishimoni ya kishimoni wansande kai aide juridictionnelle na ape go takia fanchi de tout. Okay. Voilà bakate enke fambe takikaba apichi fu par exemple i pension alimentaire amana ipai au fa omana ipai bikana oma au fa man ipai a pension alimentaire isagona apetu go sukuan solution fu se ka sande bika jabi sama special na ape di o ye pianga man o fa oman fu sta o sefi e fu utuman pati nya oma ikibi apikin o fa man te ki apike kibi isagona apetu fu se ka pichina pe de lanti diapé fu a juge est désigné ou ensemble ou un conciliateur pe a ou meke en sorte que asamade o meke moiti fu pe anga asamadi yange nja inya situation diabe mayo ou sefi ou mayo ou sefi. OK ko la ki a ou soude fu mo sang a ou soude di en place fu vraiment fu chaye ko ngile sama fu ou ko a de sama wani quoi. Voilà teifuka isa gode en afrodi dena pe au orienté yugona ayoiste se efuna afukati afanodu na pe kan fende notaire asama meke pampila fu titre de propriété de sana pe isa fende afukati isa fende den saninke fade kayen huissier de justice ça dena pe tout engade so tout association d'imbekai gina pe mais en fait en fonction fu a situation a bison fu de maison de la justice et du droit di kanja fa chanda molai sanimo ke sam kaigi sawabia so la yaso bika na fa den a fukati pinanda fa a centrum ko sube aso yo fende de abika de ja fukati fukaeni kande de na ikoya sola ola uso na pe fuko li permanence ma de con bika abi wan structure de kai CDAD tout datu antaki c'est le conseil départemental d'accès au droit datu antaki awan hi ou kodi a ministère de la justice poti en place te a poti wan structure na niveau fois hi la Guyane pe de wo kotapu a chaya weiti konko sube giden sama a CDAD de gwanga boto se fichan jukaliba et tena et meki a hi fleuve stop pas gansanti stop na patu stop pas maripa sula papa iston londa ilon tout fu chai a weiti goko sube fuden sama fuden fuye pidenga anga den situation fuden. OK alikimanga lukuma fu tumeja we anga langa ete aini ça c'est ça icha konyu là qui sorry là qui non yaso OK negi pour toi situation on va faire que mise en situation moi ça m'a avoir un problème fu pampila sani est-ce que asagona ape fu gosukuye puis desana ape ouais a problème dit ça bien ga pampila sani na usan kande imeke ya so idanga imana fanshimang ya sabi fai mu waka fugodo na pampila ofu ida na fanshimang ma ano erkeni isagona afukati ye piu fu meke addafi dino mwani erkeni kachaya addafiu a tribunal bueno madaf efi gomeke wan pikinya piki de se kara mata kia ida de na ape nyada wani be erkeni ne no ne ifi taki mwani chai mdane wanya mu erken mi
isagona ape go sukua fukati jo ye piu fu chayu ainya sana ape fumeke ifenja anenfwa da fiu taki efida na Renault en ke fami pa Renault ne mi pa be reconnaître mi kango na la MJD na ape gwa kishitaki voilà mi jai ni so en situation mi sabi sama amda mi matai gi mi sama amida mi wani chaya tibinali famu erken mi da sande se kana ape tu bikai sa fenja fukati na ape fuye pianga sande kota ki quel que soit problème ya bikai sabi na ala problème bika a fukati na ala problème a jape fuluku de steden kon meke permanence na ala ifrak diabi ikangwa kishide kota ki ne ya bon problème tu kade pam kata ki le suku kade wa sanipe awalati wo ko kade gwa la poste ya bon problème ga de sama fu la poste de sama isabi kade o sabi wa isabi kade ya bi problème ya bon problème ga de sama fu la poste ça gona peta ki so problème ya de sama sacha de sana ko fait tout bika na ape de douansan de kai médiation aini afoshiten da a médiation ABD te se wan administratie anga wan ko nu sama in kemianga iya ma since 2016 da aini wan new way ti komoto fu a justice pichi fu apichi fu weiti fu apichi fu kutubaka apichi dide kai la justice du 21e siècle wa new weiti komoto fu se kasanya inya apichi fu a justice da a weiti de kontaki ya non ukameke mediation te se wan administration anga wan ko nu sama da tu anta ke fi wan problème anga la poste ikangona ape abi a médiateur dide na ape jenwo ko dena ape fouye piou fou yanga la poste muma yo sefi voilà OK là taki usha pay go usha a pay faut lanti servi de douansa nyanga yu douansa ma de kay le délégué du défenseur des droits na akanto dia dena ape de ibi wan administration di yange abi wan problème asamaya so d'idée est représenté à défenseur des droits na wan sama di defu fetigi ala sama rek nene wo ko défenseur da tu anta kai fetigi de letifu ala sama da abi wan sama di aini a MJD di apotifu wo ko na ape a défenseur de droit a dia fanchi mama fanchi sefi ma aini ala de maison de la justice et du droit ou en face à maya dedi jape fu fetigi ou te yanga wan administration abi problème OK datra ki OK itaki apede fetigi ou yanga wan administration abi un problème ou yanga ko sama abi un problème ou yanga picking abi un problème kotaki ibi wa problème dia bi aini yu libi majistaki lati mu kwani isagona ape en fait pefi igwa tribunal datu antaki gwa ku tubaka rextris ikangona ape fusuku an oplosen foshi e fa ape den shitaki asani fiu ifecha fetina apete wa fende wan solution amiable bika aide fa MJD na fende wan oplosen sonde ugona recteur feshigona kiamba ishi ma efu kaba u fetide te utaki atake se kasani nyo utaki go utaki kon asanya fende wan oplosen da non da we gomo fawe fugo na recteur fugo taki sae taki na ini a situation fina ape OK wa situation bakata ki ko taki wasama de ici sabi a phénomène dia na sefuya de kishen piki anga drugs de wani wa fokati ma piki fe dia dugosu a wani wa fokati est-ce que ça gona ape fugo suko ye piki a piki shen de na dugosu asa go sukwa ye pileti na ape ne na asandi mbeta igia so ma bi son fudien afukati en metaki d'expérience pas plus tard que ta weekenda mi sende wansa magona ape jago dengende pampila fuja fukati dengia pampila fa fu akisha moni fu paya fukati na ni drugs sanie ma fu so yu taki abi son fudien afukati dinai wani takina alanti mu payen fuja wo kogiyu en afukati di bakatenja sama chaya pampila kongimi ne mi bela afukati den to afukati di jaso la ya
ne dimi kishenya taigim takida tia kaina sani tribunal correctionnel datu antaki sani di kan kishi staff fien teye gona tribunal correctionnel datu antaki staff kan fadongi di kan chai cha dungosu atake na iwo konga amoni di lanche pai de na ise fi mu payen dus akantaki asitiwa asifi ogi pasamaiki pe de na afukati yo fende na pe ma ise fi payen aise fi payen ofu imu fende wanfu dendi e accepter taki aiwoko anga aide juridictionnelle bikana inke ya ofende ma demande tena alancho paiden e fu dembi ofeti 100% da kandia 50% yo wo kofi tena lancho paiden bika mi asafu saide yetaki e funa lancho payu ya omantekia asituasi fo sama ya omambo handela dossier fi na se fi moni okishima dimi fu standard le chenke de lancho teke ten fu payen awanya moni awani asama mampaye no de fa fende sa ifende fa boto imbele donc du coup awani teke a dossier fo sama ma ainya quatre figure de te asama awani te ya mafende wa fukati anga yu eyi enkene igona ape ikaija fukati didengi ya pampila na wanfu ya wan teke a dossier fiu ikan teke contact extrait sanga bashi fu ala den afuka de kaya bâtonnier dana bâtonnier de se fi o désigner wan fu den taki jabi fu da woko Allah oui mais est-ce que ya bâtonnier o désigner ko taki yo m'a refusé m'a refusé to a bâtonnier taki mugose ka samfwa samade wani ya wani wishi na ngagogoye ki piogo na so ade mais en général de ça m'a dit expérimenté ngwa tribunal pe a fukati na désigné de commis d'office de kayen dendina ascende den fugo fade kayena pe na lancho pai den londa ilontu de ça m'a dit de ganse fude taki amigo na tribunal a fukacha e pimi agwago tampu de jomba tapuma nyachi sana sanjadu pucha mi como to nyano tuni idimide voilà. Ok, ali kimanga lukuma fu wele tumeja we gwanga langa ite isi takitile ana ulanga tumeji fu side bikatile na achai cha wa information ko bakaten e fu abo tout question we poser des questions fu en so de faire de si ça fa bi sandi shi ketaki ataki fu gwanya piki émission fu tide ya so bikadisha wa vraiment piki émission na fu tayu taki so wa osu ede na so wa page na wala tumishi na fika fa bo tsa futaki ouais na den sama ifu den sama bi question fu poser bika en gros mitaigi ukaba san akanto de du piade e futama fuka fugona ape usagona ape migi uden yuja pe sheyopo de informasi ala santa ki kaba fu sadembe msabi fu a structure yaso na isabisa yo me ko apiki resume gide sama gauga otaki so empêcher existe ça na resume de me ke gide fo apêcher kaya la ne fo de sabi piade sadeidu de you baka gui life ini will to so bueno de stide ateima be de taki ube taki aba a maison de la justice et du droit a wankanto pe le chenke fine de kaba a osu fu leti anga weiti na pe aigo aba sani di yanga ibirma bi problem ibir frowa bi problem yanga wankanto wanlancha bi problem yabu wa fukati fanoudu yabi par exemple pension alimentaire problème yanga imana yo se fifa umukia den pikinda tu antake autorité parentale na utuma bi rek na pikinta pu makande wa yo se fifu partager a rek na pikinta pu ala den sande isa chaigo na pe fugo seka akanto eyo pole chenke fambe taigui monde changa feda aitiu changa to alufuyu tuyu changa feifiyu sata ai opo aitiu changa wanyu dus akanto de letina ba se fu peye go pubulu na fese yaso te dena peye pubulu te lukugo na ba se skins da akanto de letina pe kaba da wan lobi sisa de letina pe ontfangi angala pc fu soyu apashi en fonction fu sana situation dio chaigo soyena pe.
Ok, ici ça Géraldine qui fait beta yo dishibe de a programme fo a lanti wait tidena de fo a negi de fo dimo fo bakayali tudu nga tuencha tu bikai musraki ayali kengi fia wekete weki ga ga weki na weta ita ki o poti da feshi ganta ngi fi ça Géraldine fa informasi tibaka tina fe fide baka tina fe fide we mi tibaka ganta ngi fui fu alawi lobi alikimandi kompower wi kon aliki ude opo bien entendu fu on fang den frak fui winchina baka émission ou sende den frak fu kongi flexi da diodo ami da miegi piki ta bakatina fe ifidei fugaduani wan blessi bakadina gomo fa we lobigi alawi gata ki fi ça bye 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 bye